إلهي آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Rabbim Allah, bizning tarafdan o'qigan ushbu jumg'a namozlarimizni, masjidga kelishimizni, topshirgan sadaqalarimizni ham boshqa qilgan g'ibodatlarimizni ya Rabbim izgi amallardan bor qilib qabullardan aylasang edi. Ajr savoblarini erishtirsang edi. O'zimizda bo'lgan xato kamchiliklarimizni bilib ham bilmay qilgan gunohlarimizni g'afur mag'firat aylasang edi. Ya Rabbim Allah, bizning orabizdan vafot bo'lib ketgan din qardoshlarimizni, Әби бабаларыбызның рухларын шат кылсаң иде. Үзебезгә, исемнәребезгә, туганнарыбызга, якыннарыбызга, илкеннәребезгә хәерле иминлекләр бирсәң иде. Җаннарыбызга тынычлык, тәннәребезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек я Раббым барыбызга да бирсәң иде. Я Раббым, алдагы көннәрдә барыбызга да көтеп алган Рамазан аебызга ирешергә, Рамазан аенда уразаларны тотарга, таравих намазларына килергә, Qur'an o'qib, vaqt o'zdirga ya Rabbim Allah barchamizga da ta'sir va muyassar aylasang edi. Ya Rabbim Allah, baribizga da isen sog' bo'lirga nasib eyle. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar. Allah ta'ala qabul etsin cemaat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.